ربيع كوري خثيمي خودش راضي بيتن قوتي هنديك هي باشه هين الظانن كان درد چيه و درمان چيه و شفاء و چاره سري چيه اوانا قوتي نه قوتي الداء الذنوب قوتي درد گناهن و قوتي والدواء الاستغفار و درمان جي اوه بجين استغفر الله استغفر الله استغفر الله في چند هنه گلی بجي والشفاء أن تتوب ثم لا تعود شفاء جي چاره سري و شمي درست اوه تو توبه بكي پاشي نزغري توبه بكي پاشي نزغري اوه يو شمي درست و توبه درست جي هنده علامات تاي ابركي گلی جارا جحيل هاي هندين گناه تكريبون منا يكفت حرشا زنا يدا عرقا وخالي قمارا كري خلاتين مظنت كري اف جحيل هني گلی جارا هزرت كتن توبه بوينينه چه بيت افزا ياد سر گلی جحيل دا زغري توبهش كيف ابو من هابره ما اساونين ميم هو كريا اساونين ميم من فلان وفلان وفلان كري چه توبه ابو من هيا حف كسي هو صاد دوباره كت سر خدا و دفز این توبتن بس نظام تن توبه بو همي كسايا حي حس كي مازنترين گناه تكر بيت كو شريك چكر نبو خود تعالى باش بزانه توبه بوتاي هاي بس توبه راست و درسن نشانه تا یا ای که بدوی بری توبه و پشی توبه تو وکی نبی یعنی پشی توبه تو باشتر بیش بری توبه اگر ها تو بری توبه و پشی توبه تو هر وکی ای بی آن پشی توبه تو خرابتر لحاتی اذن تا توبهش چه کریا ما تا توبهش چه کریا هر وصا یادی بدوی بردوام ترسا خوده وکی گلوپا کی بیتن دلتا دا یا راست و درست بین تسر دلتا و بدوی تو پشیمان ببی و دلتا جی اوه خلطی انکار بکتن اوه تا بردوامت کر و تو بریار بدای که نزور یوه خلطی